unaona kontere inapanda, unaona matiozi inapanda, unawazia ni muzao wala unawaza ni huruma. Voisin Masiva. Habari baba? Salama kabisa. Unarudia mchana leo? Basi niliangalia hakuna cha kufanya, vuvu ilishakuwa mingi. Mbona mimi niko na shotesha hapa, mimi nakwambia mai ilishakuwa oro. Ndio unazanika vile mzua nani kwa. Ndio. Doki ima siku nilisha changer system ya kushotea. Manake mai inakuya mimi nashotea kwanza mubido zangu. Kisha mimi peke ndatia puri yenyewe mimi nataka. Shuna facture na toko na kontere biko nakuletea forfait. Kabisa ni chikaratasi cha kuenea. Na mimi nilisema na mimi ndashanje system ya vanti. Mai inakuwa nakuya kurubine natia mu mabido. Sasa inakauka mimi napandisha bei bido 1000 francs 1600. Na mkiona mzuri ndaanza kwa bapimia mai mu mavere sa maziwa. Unacheza na hii mwingine hakuna huruma mtoto kwa mama yake. Ndio vile kabisa. Sasa nilikuwa nakutafuta. Nilikuwa sema nakia kukuangalia. Basi tunaangalia wewe njoo Sefu mwenyewe unatusimamia. Sefu de localité manake ni wewe. Sasa baba nilikuwa nawaza nikini kuangalia lakini nilikuwa nafika kunyumba hauko. Sasa nimekukutana hapa njoo mimi na profite tu. Nilikuwa na madame kwa hospitali. Pole pole. Mawazo yangu. Nilikuwa nawaza baba kandi nikupropose juu hii proposition yangu. Maana kila kuku yote yenyewe nakuwa napita mkartie ndio tunakuwa naichinja. Kuku yote yenyewe napita mkartie. Tunakuwa naichinja. Maana wewe ambarefe huko njoo na Meru. Unapenda uko nakula kuku regilierema. Ndio sinoko Sefu mimi nasema wanaume wanaongea kaneno na ile iko proposition ile ni kope yenyewe unakuwa nipiga. Ndio nilikia mwele njia. Sasa nilitaka kuuliza hivi mbele ulete ile wazo. Wewe kwako unavuka kuku ngapi? Nisifuge kuku baba. Sina ufugo ya kuku hapana. Sasa utakuwa unakula kuku zenyewe kufuga. Hapana, unaangalia kuku zinapitaka za mingi mkartie, mpaka unakosa na hizi kuku zinakuwaka za nani? Mta vile sai kuku ziko zinatembea tembea kanduka, angalia kuku unasema ni ya nani? Angalia majogo zinapita pita, hakuna mwenye nao. Njoo wewe uko na hamu uko na kula kuku. Mimi napenda kabisa kuku ikipita tu mkartie, maana yake tunekamata tunachinja. Yenyewe haukuvuka. Basi nilifuga baba, sinasema nakulaka zetu. Juu mwenyewe iko naifuga yeye haihangaiki. Hapana, nilongeze. Sasa mimi nataka nikwambie hivi anataka chef. Ndio. Kuko maksida zimoya zenye zinatokea kama maisha na wewe kazirukia na nini? Juu ile kujipatia kitu kenye hapa kukupatia. Siko najua projet mwenye zile kuku juu uko na idea kwanja zikula na iko nazivuka. Kabisa siwe baba. Sasa ile idea ilitosha wapi? Sasa mnakuwa nakosa marasio mu nyumba yenu mnaanza refresh ile mipango ya watu wengine. Na pale ndio kunatoka ka esprit ya wizi. Acha nikwambie papa kasi, ndio. Kabisa ndio. Hii probleme naisha kukutana babiana mingi hapa muvile. Huko nakutana mtu hapendi tumika, mimi napenda alewe. Sini dosia ile. Ndio kabisa. Utaona unapita unakosa vile uonjo biashara yake sasa. So unapita bwana, mimi niko na deni yako. Anaanza kuita mbu president. Wani kwa president wa wapi? Wa ekipe niko president. Ile iko esprit ya mandiativisme. Mu français ndio vile wanasema la mendicité. Ndio. Urombo. Naona ingia mo esprit ya muroho. Hapana baba, tuko naongea. Ni ruongezi ndio lakini niko nakushauria. Ukishakuwa mo esprit ya muroho utaiba. Na hivi nyonokia niambia mimi nataka chef siwezi vikomponente. Mbona gani tena baba? Unanigeuka. Mimi nilipanga na wewe. Nilongezi. Kase. Ile mawazo ya kukula makuku ya watu achana nayo. Tumika ujiuzie kuku. Kulisha kwa vipumbafu ya makuku. Unakula kuku mwespiri ya kuku. Bihinga bana bijitalika kama. Kuku nakutana mu masoko hapa ba mama balisha tusaidia kupunguza. Kama utapenda kule kuise utaipata. Acha Mungu. Ukipenda kule shingo utaipata. Hakuna tena ya kusema sema uko unakula kuku ya mzima kama una possibility. Sasa kama unakuwa nasikia hamu ya kuku, fasilima unaenda tu nauza kihinga. Chihinga. Sasa baba mimi yenyewe naanza katilia kodute. Kandi bananza kozisha vihinga. Atuangalie kitwa, atuangalie michopo kwenye inakuwa sasa tutakuwa na kula vitu gani baba. Pata vile. Wewe yenyewe uliuza njoo yako. Maana mwenzako njoo aliuza ile yenyewe haikukua pale. Mbona mnakula samaki musaridini na moyo kama kichwa ndio kiaka wapi? Acha Mungu ile ni kweli baba. Njoo maana acha esprit ya buroho, wana esprit ya responsibility. Usianze wazia kuku za watu, mbuzi za watu, kuikala mkariti uko na pana matitre. Wewe unakuwa nani? Uko mtu akada
cadastre. Wasiku gani baba? Uanje pana matitre ku watu. Mtu apita anamuita PDG, mtu anapita anamuita president, mtu anapita anamuita chefu. Kandi haunione, hauko naniona. Tumike uache maisha ya Rurombo. Mnatusumbua. Baba ni holo baba. Nikosei niko nakupatia tu ile mawazo unakia nayo na nivuruga kichwa. Mbona mimi niko nashotesha mai na niko mwanaume? Niko na refresh ile gizi ndaiba watu mumai na nilianja kazi. Wewe uta refresh ile kubia watu wenyewe hauna. Ile ni yako baba, ile ni yako naweza pana ile rezo zuri. Sasa wewe zile kuku zenyoko na vizeni zako. No, asiko zangu. Papa, wewe ndio usinikwaze. Basi baba unianyire kama umenisikia. Mimi nasikia tu mubaya sana. Basi baba unianyire. Kupangia kuku zenyewe uvuki. Baba, basi ushale yambo baba. Hakuna kia yambo pale, wende mwizi. Asante. Ushale yambo. Mishale ya limetri nikuta hapa sana.